Mizo ten ni za in hlona kan ti mai National Rural Employment Guarantee Act sang ni panga hian mi puiten ani dan tur ang takin kalpui ani MTN endik ve na tur social audit hi kumtin voi ni ai tlem lo nei ngei turin adan section som pangana di na le som pasarina panhina le pathumna ate chiang takin atar langa he dan be chana sarkar lai pui na siam operational guideline third edition chapter 12 apo chiang takin ane dan tur tarlan ani social audit nei dan tur kim changpo National Institute of Rural Development chuan sangni pasari khana ti chuak to a State Institute of Rural Development Mizoram po in MGNREGS noya thok then khatne na po zirtir na peto bok Ministry of Rural Development Department of Rural Development chuan social audit thi angai poi mo hlea thlatina report pek lu na tura po social audit nei ani dan le until mu chhuate tarlang turin state tin te chu asia tir cham chi thin ani social audit ti omzia chu scheme le program te achor tu mi puite omlai le antel ve na nge ya wantlang emo pol ho in emo scheme le program and endik hi ani a na tho quality endik te paisa pek chwa zat te mishing chhor zat le manrua manzat te endik te po huam vek a social audit danglam na chumi pui a hlok na tel tu a thok tu le sarkar lam atanga action la thei ngal anom kim vek hi ani social audit a chuan sarkar lama ho tu tenen social audit kalpui ani thei ngei na tura tranlak tlan tur ani social audit thi mi diklo na hai chwa tum ngor na man ro ata na man tur ani lawa thilkal diklo siam thatum na ril ru le a thazonga mi puite kai shwai na man ro ata na man tur ani tin politics thil a in rol tur ani lo bok NREGS noya hian audit chithum heng financial audit physical audit le social audit hi nei ngei tur ani a social audit tumtlang puite chu langtlang le mitin shiata thup om lawa scheme kalpui ani theina turte rintlaga kalpui ani theina turte scheme kalpui na ami pui wantlang an tel tam theina turte mipui nan dikna chanvo an shiat theina turte chak jok le chorna om zoka scheme kalpui ani theina turte le thil diklo om thei veng turte in ani social audit kalpui dan tur chu ama sabera chuan social audit kalpui na lai tur hmuna na chi sang estimate le thil tul dang lo lak khoma apoi mo lai lo chin chha vek tur ani chungte chu DRD office atangin ansum don to zong te social audit kan ti tur khwa block hwam chunga DRDA in paisa an pek chwa dan le sanction order kim changte block PO office atangin DRDA nen atanga an paisa don dan le social audit kan nei na tur hmuna implementing agency VC te kuta paisa an pek dan kim chang technical estimate administrative sanction le financial sanction copy te nei vek tur ani social audit ti na tur khwa a mi puite abi kin zirtir tu thalai le khathiam le NGO shwai tu te kau khom masaka social audit ti tum le social audit kalpui tum dan te aski mina tum te chiang takashiat sak masaka training thatak pek masak phat tur ani social audit ti tum ani thu le wantlang in khom kauni tur te chu chulai district le block thu nei tu te zia ka sha tir tur ani information kan mamo tur te chu plan of work te gram sabha rural copy te job card nei te ming list te paisa sanction na copy te technical approval le work order te pay order master roll te estimate te measurement book copy te lopek chin chiana phek te thil tul dang om thei te po social audita kan enfia tur chu job card deal na thingtlang kho an hadu tu zong chung kwa in job card an dilem ti en tur ani a job card deal tu ten job card an dong em ti te na chi sang tho tura ruwa thau te chu wantlang in khomin apom puyem ti te
na deal tu ten na deal na an submit em receipt pek an ni em deal tu zong in na an mu em ti te na tho tura chop chwa ho chu administrative sanction an em technical sanction an pek an ni em work order an ti chuak nge em ti te master role hi van tlang ma a chiar chwa ani em na thok tu signature le kutnem nak achuang em ti te na thok tu te chu an na tho dan tur amun le tul dang danin a chan vo tura apek te shirshriat ani em ti te measurement book a zialu ani em te dik ani em SOR ne na in milem measurement dik zialu ani em ti te worksite facility pek ani em ti te lo dik taka pek ani em ti te na le materials quality that dan te en fi ani em ti te le thil tul dang om thei te po en tur ani social audit ti tu tur te chu group level la in tender tur ani a group khatna chuan financial audit an ti anga hemi ti hian DRD office ate PO office ate le implementing office VC te ne na sum le pai an don dan kim chang le an man na kim chang an zot chuak vek anga amo phur tu te chuan kim chang takin an lo shil nge hi tur ani a an shil du lo chuan NREGA section somni pangana angin cheng sang khatleng choi tir thei ani sum le pai pek chwa dan fel hlel le kim lo om ani chuan an chin chi ang group ni na chuan physical audit an nei anga na thona hmuna kalin measuring tape le tul dang tenen an na tho to sa chu standard schedule of rate ne na in milem ti an enanga work volume te an te chuak vek tur ani chulai muna na tho to le asum sen chu in mil nge tur ani a in mil lo chuan adik lo lai hai chwa chu an ti tur ani group thum na chuan NREGA le khabu village council te kol tur buruk chu an check anga dik taka zialu ani em ti le an thil zialu te chu in mil thlapem tian en anga thil dik lo mu chwa ani chuan an chin che anga dik jok turin rotna an nei tur ani bok job card thi in dilan group li na chu in tina an lut chuak anga an job card dikem ti te danina pek an chan vote an mu che em ti te an zong chuak vek anga master role anin hlonia inziak ne na in milem ti te anen dik vek bokang a khai khom na siamin adik lo lai te an tar langang achunga pol group sang te hian an thil mu chwa poimo zwal te chu an chin che anga a khai khom na siamin social audit forum wantlang in khom nei nia mi puile ho tu te ma a puan chwa ani ang social audit nei laia thil ti nge tur chu engti kong ma in politics in rol tir tur ani lova sarkar lam officer te po in dik lo takin pressure an petur ani lo social audit thiang hlim na kha van nun reng tur ani sarkar lam le social audit team te mo phurna siam chiana inza ton thiam taka kal ho tur ani eng pol po ni se social auditor te hian an pol agenda le moto le an mi mal ngai dan social audit process a an tel thiang lo social auditor chu thleibik nei lo mi ani tur ani a audit kalpui lai le report zia line mi mal du zong le du lo zong te ti lan thian ani lova thudik tak an ziak mai tur ani sakhwa chi le eizon na konga in thleibik na om tur ani lo khothen khata thawak lowa kalpui ani in afin fiana ne na om na lai dik tak report tur ani report a chuan fin fiana angai zel ani mitlem te te zona zo thutluk na siam mai lo tur ani a na thok tu dang te nen zau zo ka soi hawa thutluk na siam chau tur ani khang kan soi tak zong zong anga kan thil mu chwa te soi khom turin wantlang in khom emo social audit forum emo public hearing ko tur ani a program officer in emo DPC in emo ani turi ruatin village council ten ani tur an bithlia fel anga a khoitu official le na thok tu ten atam thei ang an kal theina turin puanzar that le tur ani social audit forum nei ni tur hi ama thakhat tal lo om thei ni se du thu samani a hemi hun chung hian mi puiten zona an zo tur an hriat theina turin social audit a chuan chople chil taka thu top siam thei ngal na a oma tula
chu wangin program officer ai niam lo om thei huna nga hi thil thatak ani thil fel lo le diktok lo mu chu ani reng chuan siam that ngal zel tur ani a entir nan sumle pai man dik lo om chuan ati dik lo tu chuan chop chil takin amuna achoi ngal tur ani a job card chuang omani chuan amuna akol tu chuan a kir le ngal tur ani social audit hi thil dik lo ngor hai chwa tumna tur ni lovin thil dik lo siam that tumna le asiam that dan tur te soi ho na mun ani tur ani social audit forum a chuan village council emo chutatana PO in arwat emoten atira in common kai shwai phot anga chumi zo chuan a kal khom mi pui zinga tangin mi puin chairman tur an ruat anga chairman thar chuan in khom a kai shwai anga mi pui zinga tang vekin chairman thar chuan recording secretary tur arwat le chhawanga chumi nuwa chairman chuan implementing agency VC telam atangin NREGS a an malak na le thil tru zual soi turin asomanga VC lamatangin an soi zo nuwa vigilance and monitoring committee lamatangin thu soi tur som le tur ani a VMC lamin an soi zo nuwa social auditor ho report kha phar turin auditors ho te kha som tur anni anni nan report an phar zo nuwa mi pui lamatangin zo na le in chwa chal na hun hon tur ani a heta chiang lo le dik lo om chuan atul dan anga action lak ngal tur ani ato pa report te chu khai khomin tharuk local le tur NREGS noi an na tho tur soi ho na le in shilfiana hun hon le tur ani social audit forum report te hi program officer kaltlangin district program coordinator hne na thelu thin tur ani dana inziak ani ange in program officer tinin kum khata voi ni tal social audit thi khotina an conduct zia tur ani a an conduct lo chuan an chunga shremna lekko thei ani ka zo du chu NREGS chungchang hi at guideline kha khir khop mayama ro chu mi har sa te kan ne kan in lo thina tilaya chuanin lir theje CB kan tiang chi te ka man arem loveti kha guideline a khan om deu ning kan sia ama ro chu rethete te kal khom te chuanin nu naw te kan lo nia na chak tok lawa ama ro chu CB te kan roi chuanin dar kar khata sang kha zanga velina roi thaya na kha chak mai ni chuti ani chuanin mishing a hadam bokonga aski mina tumber chu rathete choi kan na khani tho wangin kha chu thil ti thei tho tur kha kangai kha mi selfie the chuan kalong khoba kha zona om ta kani e khodang ma sona du dan chuan amaro chu NRGSN guideline ne ya i atum ber chu a development shim ai ma khanin i mir heide dana in hona shim kha ani a chu wang chuanin khol manang te khateng kha arim chang lo ani i atum taka chu mir theide choi kana an ma ni nge a in hona na an mana kha atum zok chu ni